Amasain Impact TV Kuki channel tuni JANGHAOLUN thaidinga phatphai mu zewin amasapein in pathini thangwawin tuni hi Easter Sunday ahi to kilhona the resurrection of Jesu Christa Thodoh the thuai na KHOLUN de hin chinadinga tunia hung tawpi apat na pein in pastor LHUNKHOLET TOUTHANG Secretary Christian Education Department ECA hi in anina in pastor L.KHAILAM lukim KCC Pastor KHONGSAI Christian Church ahin chulai athum na in Reverend MS OBEDYA HAOKIP Pastor Methodist Church of India amo chengchung azong izanaw ipong do vin chulai tunia hung KHOLUN de hi seibongun Jesu Christa Thodoh chuzong le eho dinga athupi na ho le alopi na ho Jesu Christan engai lut na ho ti thusima ni KHOLUN de hi zen tuhin amasapina dingin Pastor LHUNKHOLET TOUTHANG ama common chiu hitin Easter Sunday hi inyo apana chung ki mangzinga hung ki hazing pe cho hina in hizong le tun thabin ani khu hi to honin Easter Sunday hi piham chuzong le itabonga hung ki mangham iti phalai hung ki mangpan ham ti ho hi ama ko ni na ngai ma sape noite tuni ko Impact TV channel in ke ho chang se Easter Sunday chung sang Thodoh la ngai dan te ho se khom the dinga nen ko zevin na chung si ba hin ati in Impact TV channel Kuki channel chung hin ki pa thu kan se mas penin Easter Sunday ki ti hi Christian te adinga ni khu poimo ta hi aje chupa kai Jesu Christa hi Calvary cross athi zo ni thum li ni in thana konin Thodoh in anumin ama thi ne hi gal zone ani khu hin Victory Day hin chubana zong sonse na kona hu hing na ichan naw ni khu khat chu hi ichan poimo ka sal he zeng International Standard Bible Encyclopedia chun esol kiti thu chang hi ahil chi na chun hi chi hi Bible awang chun ki mu po in hi zong le English Bible King James version na chun X bung sum labung ni sangli na culture kut sapa wasn't passable akitin hijito hinasta ki sam kai kha chu he chubana jong first Korean bung nga chang sagi na chun culture kut satha ding in Christa ta agitha tai ya se jong chu hiji as a Sunday to hinasta ki sam kai kha chu he hiji Easter ki ti tu sang he Greek so Latin chun passa akitin abana Aramaic ngachun pas kha akitin abana Hebrew pasam piasa atin ahin la hiji zo sin akodo wang chule chun Passover culture kut hi asam kai kha chu hen hejong la tunin ko ke man kan se this what is Easter Sunday Easter Sunday su pi ham tin hi chun chi Easter kiti thu chang pa hi masang chun hiji Old English hi chichu I Austria akatin masanga chun na hechi pa hi I Austria ko na hi Easter ki pa thu chang pa hi hong do khat he ti hi mi cheng mi thiam na se kha chu hi hechi zo si hi even nile chun Judaten festival ani la wa him culture kut hi thilopi ta khat him ai chi pem ti lechun kum zali wal ta bang hi Israel te hi Egypt gama so tangin hi kho na mangubin amo hi aso ta na van gan thai te ni kho mawin akap amawin hi aka na ogen pa chu wana pa ko malhung te ya chun pathenin zong Abraham ko ma Ishak ko ma sule Jacob ko ma kitip na ani ho zo se chu an gel do tan he cha ko na chun amite an gel do to han chun Egypt ma ko na hipui do ding ti hilung gel ngai to nahi an nei tan hi chi to han chun mosi mangcha en Egypt ma ko chun Israel te chu pui do en anomovin his ong le pathienin na sate in Egypt me te hi jep na got na ho anapi in gam na hi si ho na lan se in lam chom chom magan thin ho anapi his ong le chun a chi ne ke hin chapa alo le cha aping masapin gam na hi si pa an la sa kon chun cha ko na chu fro leng pa hin
Egypt gama kon hai Israel te he an sol do hin he jong hi chi nasata a chapa alo cha aping ma sapin pathinen an je ni alo la hi si an la sa ni khowang chu Egypt gam sunga hin kana o athong hin ai Egypt te le mi in son ta banga mi thi a hin hiti hi ji chem pathinen anatip na chu pi jong kel ngoi notice anin Israel te kot bulachun nu san ti hin ya chun gam na hi se wana ko na hung pa chun hi chi kel ngoi notice an chu o do ten hi cha chun gam na hi si pa so lan sa ta poin hi chi to bang chu Easter Sunday ading a background kha chu hin ai chu hi chi a ko na chu hung ke pana hi chi mang cha ko na chu Easter Sunday pa hi hung leng lo kha chu a hi so cha te chun adi in Apostle Paul in Ephesus mite henga khupia ko na Koran mite lekha na tho na chun hichi culture kut to kisam kai thu hoi anamang cha pan tain chuban ayong chun Orthodox Church hon jong hin hitabanga thokit na ni khu kitipa hi mon jong anamang win chule apoi na chun hunglun hanlang hileng hichi Easter kiti English thu sang pa hi kasai ma bang chun pre-Christian goddess Christian hi masang wa amon apathian nu Eostri kiti akona hi hung kila so na hin chi spring ti chu tu lai don hin na e chun thing na lo na hung don lai ho ti hobel chu spring i ho power chun spring season na som di point hi jong la itabang phat lai ta chu amon jong hitabang festival hi anaman hi ni cha ko na chun khang hi hung chi chi a Christian mas ho jong hin Christa thoki na ni ko hi an man pa no hi time he achum hi chi amho hin ipiti man kal chu ku lai to ni ko hi akebang he achum amho nisan judate hasima nisan nisom le ni li kal chu ku ni ko hi chi ni ku chana hi amho hi anaman kha chu hi ni chu March April ti hovel a hi zu in hizong le AD 325 ti vel hin Roman Emperor Constantine hin nasatan Christian favor hin bolte ja chun aman favor and bola kon chun meeting khat and go ven chu history chun Council of Nicaea kiti in 325 AD hin hichi Council of Nicaea hin resolution ni hi pass na boloven akhat na amon possible chu Jesu Christa hi fully human so like fully divine na 100% pathin 100% mihim ti hi resolution khat na anabol khat chuin ani na chen Easter hi Sunday ni huwa manik in kilo na anei tawen aso ni san som le li ni hu hi culture kut alawal heta chu culture ku na mangtolo hela mon Easter kiti mando thine nga Sunday ni khwal man mai na chakona se Easter Sunday kiti pa chu hong peng do khat chu a hi ti pa chu chomcha hi ka se do no me ka ke pa ki pa min na a hi la Easter Sunday hi Council of Nicaea pa na chu official ta Christian on in man pan na kita bang chuna hongum do in ki pa min chole aba na pa sa khailam ka do nom chu hi la Jesu Christa thi hi ata san lo tampi min na chu chlai phat in jong min tu khang in jong min a hi la hi cha ta san lo hon ata san da no hi pi ham nang ma gel danin chom chain sei le chun ki pa min te ama sa penin impact tv ten tu ni ke holim ding anin ko ju ven na chungo wa ke pa thu kan seyen ani na mun tin na chi impact tv chi chan arvezo se na bon chawin Easter Sunday salam ka hin borso kevin athumna tuna panelist a ka to khompi kaloi te ni pastor te ni ka u te ni mani chunga jong ki pa thu kan seyen to thudo nin nei bang chun hlang pia henge Jesu thodoh hi ita asano khat chu hin la yon ita san jing wang wa hi Bible khanga pa na chiba na hi la anil kala ata san lo tamta imu de wa hin abon chun aning ka ju sei jo po hitin tu ni hiong le Bible la imu chui pham thimpulin hola upo ho ata san lo naw phat chin khat chu ana ve masalew han
จิเมทิวบุงสวมนี่ละเกตจังสวมละขนาดปันอาสวมละงาสุงจุนกิมูเองอะไรจะยิสุลหานากุนะอัทโฮดทุสิมจีเฮเวนจิลหันงากิงันเซสไปฮอนจิลหันสงกิฮันโดจะเฮ็ดพันเอาไว้กิจจัตยเตอินคุปีสุงาไทยลุโนเวนจิเทียมปุเลนดันทุเทียมฮอกอมาเฮ็ดบังทิลสมไตเตียกะทุดวัจนอีพิดิตามเตียเฮละจะเทียมปุเลนฮอนอโมจะสมกุตัมปีเปียเปียวว่าจะเมทิวบุงสมนิลเกจังสมนะทุมนะอาศัยบังอาจูนังฮอนจันก็อีมุดลานูนอาศัยอยู่เต็นอลงหงกมังตาเวติอาน่าใส่เตยเตยเดียวเฮติอาเฮสมกุเปียเฮติอาจูอันน่าใส่สวยเห็นไอ้เละแบบน่าเฮละจีทุกิใส่ปาอากิใส่ละปาเฮตูนี่เกยเห็นจีจุดเตะหัวละอากิใส่สิยังดูไลติจูไบเบิลอากิมูจะเห็นอะไรจีไบเบิลข้างกูนะจังจีอัตตาสันโลละอาศัยละอันปันไตติจูอาขัดนักเสดโนมาเห็นอะไรตูข้างย่อข้างทางปีอาจีเยซูคริสต์ทอดตาสันโลหอปันสานักขัดนิกเสดโนมินจีจุยเพิ่มเตลละสวมเทอรีกิตีจีมิลซากุลัมอาเมนิน1899กุมาอันสุดเลขบูจีสวนเทอรีเห็นอามานะเสนาจุนจีเยซูคริสต์ฮีอาทิยฮิปอยอามาฮีอาทิมิลฮีกุมาอมฮีอีบอลกุมามัมติเลอากิโวนะยันเทอทุนะอาทิสันลุนนะจิมหาโฮจาลาจูอามาฮีอาทุลลเบเสอาอามาฮีกุมาอมฮียาจูครอสอายังจูกังจลาทิเทกังจลาเฮตาจูอีมุมิลทิมิลฮีอะไรมันเสกน่าจูชีอดอบละว่าจิลหานาสงหันสงะอลุบสาวจุนจานก็เห็นจิดับจุนเห็นมันเองสงดับหัวจุนจีอากิวนามาหาหอยาไกจูเห็นจอมันตาสาหงดับมันนี่แหละจะจุนหงขังกินเองจีหงขาจะว่าจุนอามายจีกวดจะเห็นกิสัดดาหงปอดดาอินเดียกำแกหงลุเนติขัดจูจีส่วนเทอรีอากิสิมโดขัดจูเห็นอะไรหางเปียตูขังอัทโฮดตาสันโลหปันสานจิพิมเตลเยซูอาทิมิลฮีอาทิตาตาฮิเตียปันสานเอาเห็นละจิตสุกเสยโดนมเจียละไบเบิลมุนตัมตาอัทโฮดกิจิตจะมากิมัวเห็นละจิตตาสันไปตาสันดีเราเห็นเฮเรซีเห็นกุยฮิจงละคริสเตียนเยซูคริสต์ตาสันโจเสียจนฮิตบังทิลแฮมหอฮีอิตาสันเราดิวอิปมเราดิวเฮติจูอัลฮัมเปียจอมจ่าสำนักเทปเป็นอาการโดนบุญเนี่ยที่จันทร์จุดตั้งเต้นั่นสิ่งนักคนจุนเทอรีนี้เอาเมนโซนเทอรีนัตีเยซูคริสต์ให้อธิตาตาให้เราว่าก็มาเอาไม่ที่ไม่ตีขัดจุขัดได้เห็นนะอธิเลยอันนี้นะป้าช่วยเรามาสังไลอาจูจีฐานง่าหัวจูพรีสต์หัวตีเดียจะไล่พระนาทุนในไว้หัวหัวจุนอันนั้นแทบเท่าว่า testimony ดีเราอันนั้นใช่สักสมกุอันนั้นเปล่าสมกุอันนั้นเปล่า testimony ดีเรานั่นใช่สักช่วยเห็นอากิจินตูนับานิน Reverend OBEDYA กะดงอยตินนั่งจงอิสราเอลกะชวนลุดขานะเห็นนะจะเลยตูอินจงปาสกายละมินจงเห็นเซนอัตสันโลหันเทอรีจมมาเซวินเห็นละนั่งมาเกลดานินเยซูคริสต์ฮีอธิมองฮีอธิอาทูดมองฮีตีฮีนั่งมาลุงเกลดันสมชายใช่ลุชุนกิปามินเตอามาสานปะทินกระทังว่าอินสุเลตุนียปะทินโลปีนันดิงอปันละคอมปี impact TV เตนเฮบินเตียงละปะกายลัจนากระโตคอมปีกลอยเตนเนี่ยเห็นเตียงไงโยสีบนจะว่าให้ปะทินโลปีนันดิงอพัดจอมจะเลยสิจังหวะอิมส่งว่าเห็นตุนียก้อยส่วนกิดงซูปะกายสูทีฮีมีตั้มตาอินอัตสันโลมินเทอริจอมจอมินเห็นหัวโจเสมีหิมเตนเหตุจูวันน้อยลิสิตสิมปาปฏิเห็นปฏินินลิสิตจงอาหีอัตโตคอมปีดิงาลูซิเฟอร์ยองอันเซมินปฏินมุนนัจูยจนอันนอลฮันวานาโคนินฮิจิลูซิเฟอร์จุนมีหิมเตอดัมเลวีอาโกนาฮงเปียงโจเสเฮสุบังเตดิ้งถาดิ้งมัดดิ้งตีเฮอามาตุกเห็นอายุสุอิลุงซุงเฮอามาเจนดิงาอันเซมเห็นยองเลยฮิจิมุนโลดิงาฮิลูซิเฟอร์กิโกฮิเดียจุนป
But in Lasit Junga Engai Lubin, Adam Levi Young Joy, Selin Eden Hona Konin, Dinmun Ho, Janjin Ho, Joy, Bon, Jata Sanjat and Hitam Nahile. Nailam Zakoi Sanjo, Jesu Christa he, Eho who hinding a ansol de he, cum Aza Masanga Kisesa hin. Ting le hitiki say such a hungry huntan, Tuni hin, Mihim Chinan, theory that Jom Poyong Jojo, say he, Tasan Jate. Pathin ta san jaten cho theory chom hoi la lo diu azi chu theory chu mitam ta in asai the hin hiong le thu hing bu a kisun chu ita sak diu ngai ka san ye chun tu ni hin ipakai yesu thana tunin getsimani hona ataw namuna ko na chun azan janin Sanhedrin Jews ten Sanhedrin Council akowin pilat angia pilat anga ko na pilan yang hu do gon hu zog pon Good Friday ni chun leisit hin kho chu alha tai ti chu eme ai chu e ho hin ita asan thei de diwa chu ama hi gente hesu akiziap na hen lang cross nga akiket be an hayong le hi cho si hong tho lo na chu nang le ke tua hong ping ding ho naw sen ping lo lai hon jong ho sana pakai mina hong pan nom hen ati diu de sana la ki pa mana pathen in hin kho e pe hin ye chen tu nin leiset chung hin kho chom cha e pui pe no hin ama chen dinga elung thimu hi satan alamangin satan chun tu ni hin cross ge chun azuijin cross ge azui hesu kevin aiwa azonan ipakai jun pa ka hin hen khuna ka pi atia satan chang de lo he ye chun tunin calvary chu ke hin kan gelin golgotha le calvary hi achom chom ham ka ti hin ai poi amani hi thakat he khat chu hebrew pau khat greek pau he ye chun calvary thang ke golgotha thang tha khat hin he ye chun tunia calvary thang ka thun chun pakai yesu ki vui na thana chun ei pui lu ni win gai thon ka lu ni win pakai yesu chu lesi na hi nang le ke hu hing dinga hung ding hi Isaiah them ga hon an sewa aphat to ki to chena lesi na hi nunga thing merem sunga hung ki zila thisan thinga ama hung ki zila hi in mi hem ho thisan tabang hi pon e ho thisan tabang hi pon teng gan hing thisan tabang hi pon ama ki zil na thisan lu hi in thagao thinga kon he ye chun hi chi thisan lu hi cross hung ki khet be chun ana tenga an sun rom si pa han sun chun ana tenga kona thisan hung wal ha pa hi tol achu hin leisit ha ki thing jing in aji chu satan ki ti hi damuna godinga pathin thupi elo thotep ane etan adam le vi an le ma kona chu gul hi thupi ane ne ta ji chun tu ni hin satan hin mi tam ta hi su manga poi mang te da god ji chun hi chi cross ki khet be ni hun nisan jong ave ngam pon me lo athim jing ki ti mu thim tai ki ti he ye chun tunia ipakai yesu thisan hi nang le ke ho thisan tabang hi pon gan thisan tabang hi pon satanin jong thisan hok gan thisan ho akil hau ding alo le chodo ding ki ding ti chu nom lo he ye chu ama ta mi he ma hiung ki zila mi he ma hong pinga jawa loi ten en satan complete human being 100% ahin 100% divinity yong ane he pathin yong he ye chun ama hi cross hong ki khet be jawa hin mi hemin ita san theni diwa gen the he so tho hin e hon ita san po leo ta san po wa le tun so hin kem lo ni dio he ta san kiti hi wan gam lut na tun so hin kem lo ni na he ta san lo kiti chu damun thun na he ye chun ta san kiti hi cross dunia agenda calvary to sim helang tele dunia hi chi Easter Sunday ki man thusim ho hyong related na heolim na wa hin ken kagel kho pen khat cho e ho zo si so pi lu na so pi ho ta san khom pi ho han lang wan noim him hin ta san kiti hi het him le hen what is the meaning of faith kiti chu ep ham ti hi khat che ki dong hoi tin nang ep na hi sam ken ep ka hi sam aman ep hi sam ti hi sei hitin hi chi hi sei hi ki bang le kal khat ikal be diwa kata san he ali chu wan gam lu na ding pa chu ta san a hin ta san chu ep ham ti chu e pa hi ji chun e pa wa le thei thin le hotin sei thei thin sei le han chi ta san na pa din mun khat ding khom thei ti hi ke ma
agenda mong chin long pi khana ka gel kha he ye chun ipakai Yesu changin thana hin tuni hin thok thina no hen jo ta pon ita asan pau ileng pau le ehu hing pau hi pakai Yesu hin ama chu Calvary cross a ki khen be in ta ni thum chan nin athowin hi chi ni thum chan ni atho do ni chu Easter Sunday itivin thokit ni gal zon a loi ten se banga chon set gal izo naw cha hin Easter Sunday hi chon set gal izo naw ni kho hi lo hele ta asan cha ten tunia supi ho gul ho hen lang ram ai lo le pi ham sita za ho supi ho tabang he diu hin ama ho khun a ho pau cha thoking tiu he pun ai wang e ho pa ho zo si la leng zo si la leng chung nung pen pathian zo si la pathian chung nung pen pakai Yesu ita san hi iwang phawin ata mong hin ting la ki vui na thana yong ke ma ta yong ka lu nin ting le hi chi thokit ni kho hi tunin loiten in yong han seinan hi chi thokit ni kho hi lo hele ita asan hi athon he de Christian hon ita asan hi imo ata asan san hin ai wang ita asan ta zio chun tunin Jesu Christa lagau chu kei sunga yong achengin nang sunga yong achengin hi chi chu thina no hen zo lo ji chun thokit ding ai tan thokit cha te hi ta bin Easter thokit ni kiti hi e ho dinga ita asan now approve na yong ilopi now ting la pathin lopi na dop sang ni ho kha hin Easter lo hen lang pakai Yesu chu e that dewa na thilo hile cross a ki khen be lo hen lang ki khen be jong la thilo hile chu pachom lo de hin a ki khet be wang chun thinan aphan thina chun azo pon ni thum chanin a tho tan he ye chun tu nia thokit cha te hi e ho hin theory za chom yong chu mi him hin a ngai nom amin ta san kilom ta yong amin a hi wang ata mong chu thuta chun bo cham hlat na zalen na pi diu hi zin le se chunga hin kho cham chai pui pe Calvary kiti hi pakai Yesu e hlat naw mun lo pi cha hin hi chi Calvary hanga chun tu ni hin chon sit yo se san dup je jung la ngai dam na chang thei ta win ting la ton sot hin kem lo ni thei diu lam pi cha dang lam pi dang am pon lu khu neo ki khu man yong ai pon ting la lu khu len ki khu man yong am pon ABCD atom tuma man yong ai pon ta asan a he ye chun ta asan chu ipi ham til ta asan diu chu wa noi hu hung dinga hung ki sol pa Jesu Christa Calvary cross a thipa ting nin thum chan ya thokit pa hi na ta asana hi le tunia tun sot hin kem lo ne di chu hi ta wen he tun sot hin kem lo ne di hi ta ji chun tunin thokit pa Christa cha te hi na wen hi chi thokit ni kholo pi dan no hi gel phau tin ani kho jong hi pathin phat pha e pe dam sel mang thei win tu hin wa noi le set boy ji chun Ukraine lang ha lo mun chom le set chong hin thina man na kalamaun vai homin e ho pathin thu ngai thei le pathin thu sei thia na lai hi avelin pathin thang ba men lang ye chun tu ni kho in e chi Easter hi alopi dan hi ata in ka ta sala lagawa ka supiti ho gel phau hi tin thokit ni kho hi lo hi le e hon ita asan athon hi ding hin thokit ni kho zalin thokit ding hi ta zin avel vela pathin ka thang ba na he ye chun tu ni impact TV channel a supi papa khailunin en ko wa hile pathin ka thang ba in amala to khom pi ho zo si avel pathin phathe bo hen lang ding hitamanga discussion ho phat khana dinga zaw the pathin ei koi din avel pathin ka thang ba he ye chun do no melo se be nom jong la phat dung zuin en ko pa phat kan ki pa me na heading at pi zeng hin pathin ni ho ding phat thei bo pi han lang abanin to ju supplementary question ka do no min pasal led Reverend Puin ta san thupi dan te ho sein a hi le ta san pa hi e ho khat a hi ja ji ta san diu ham a hi lo historical fact a hi te ta san diu ham a hi le hoi chlai ka chu a le khan dan ma a hi lo le khan a chi ta san jeng diu ham ta san ki ti pa chan nang ma ta san do lai tabang ham ti pa chom chan sei le chun ki pam te ki pamin ta san iti le chun ho zo sian ta san na chu ki bul phu su ke hi Christian jong ta san na ki bul pu in Muslim jong ta san na ki bul pu in ating le Hinduism ho jong ta san na ki bul pu in Buddhism ho jong Jainism ho jong ho zo si wan nei le se da ho zo si hi ama ta san na ki bul pu su ke kha chu he hi jong le e ho ta san hi ta san nang to ke bang pu ai chu pem te le ba no le se de hin ho tam ta omin a phut do za omin Islam jong so Muhammad in the phut do
zong le Muhammad chu athin athodo tai thi macha testimony am poi abana Buddhism jong chu Gautama Buddha in phudo hin jong lang Gautama Buddha chu na thi in athokit poi hiti hin ho chom an phudo ho zo si jong hi ana thi wa koi macha hi an thodo kit lo hin e jong la i ho ta san na pa hi ta san na di a hi dan historical fact jong a hi dan Bible jong patterns and proof jong a bolin chula e ma mi mal chi jong e ma ta san na ko nang chu proof bol the e chu i ho pau hi hingjing pathin ha chung nung pathin thil bol thi pathin a hi ji chun e ho ta san na Christian te ta san na to ta san dang ho ta san na bang ke bong po ti hi cham chan don bon kan pi no me ki pawng the zeng na hin sei chu Jesu Christa Thodoh hi how dang le ta san dang ho zo si to ki hi now the uniqueness of Christianity, the uniqueness of our faith hi zin na hi chi midangin how dang in nei lo e ho Christian ai nei hi zin chi pa he ho lo pi na hi lo e ho a lo pi na pathen lo pi na hi tin ka gelin na e ki pa men na hin sei bong chun hi chi e hon ta san chom nei lo wa jong e ha chom be hi ti na Jesu Christa Thodoh hin a chom be hi na pa cha ta lang a hin hi bong chun pa sa khailam dong in kating Jesu Christa Thodoh hi a phat chin hi lungyal ngai to cha za chom sevin tu nang nangin Bible a ki mudan na a ki phat chin na Bible a ki mudan hon neu cha chom chain sei le chun ki pa min te ki pe ya la phan chi biblical fact ki ti hi Jesu Christa a Thodoh a phat chin ne mun tam ta ki mu en ala hang pia mak bung som lugup sung khon sim lew han al hang pia chon ki chi chama akila an ho ke seyen che mak bung som lugup chang ko no khan ve lew han pui ko ma kila ma se pe nam Jesu Christa chi thina ko na ahung Thodoh a akila nam sat pen chu Magdalene Mary akiti ama hi masanga sunga thilha sa gi no ma chu pakai Jesuin ana no do pya ana damsa nu che hin ya chun a Thodoh da na sa pe na chi Magdalene Mary hinga Jesu chana kila in jong chu biblical fact ata khat phat chin na khat na hin chul ani na chu na hela Jesu seijui ni hinga ani kila kinin chu bung som lagup chang som na ni mak bung som lagup sunga chi mo kin ai hin chong le Jesu seijui som la khat hinga kila zo chun iba na hela supite mi zanga waljen hinga khat vilen an kila kinin chi chu hi lai Bible ki mom tia le first Koran bung som li changup na ki mu chola chiu chun zon bung som ni chang som ni la siyang chi ba na hele seijui Thomas ko ma na kila e chu chi tham hat sei belang seijui Thomas chun aman ja na ta asan lo ata asan lo ya chu thingkil ma aki khat na ma ka tham kha ta ka sa chu ka ta asan lo de ti khat ki tip na na nei je ila che ki tip na pa chu Jesu na asumil po hi chun a Thodoh chun Thomas ven ata ta ka hiti proof bol na en aki khat na thingkil ma hong chu ana tham se che thama kon ju Thomas in ata asan tai ti che na chong la ba na a sei ju ho to yang an anane khom pi chi chui lai mu them te la zon bung som ni la khat chang som la ni na chu mu the chule abana chu chilhan Mary Magdalene chula Mary chilhan weddinga Sunday jingka mata aga chiwa chu chilhan phunga chu pakai wantil punbang le ki sila golmang khanin an omin no holo chu ka henai Jesu Christa chu thana kun athowin athodo tai ti chu ana sei pi hin na ala chu hoile mu them te ala che Matthew Bible song cho kim mu na bung som legit a chai na lama chan cha cho se yang chu ba na hela chi Bible la cha thodo mo nge ti hi chi biblical facts ho chu tam ta am jang la chi point se gya ko na yang chu ki chi cha ma mu the hin chi hi ata ta hi ti pa chu dau nei po te phat chi nei di ta hi ti chu chom lam pe na khan don bu na ya no ki pa men na Bible chuna phat china tam ta amin tam ta apin hi cho zo si so e hon
ta san ding dol ta cho hin na tu hin akidong tum lo in open question in anachiu hetin to ana hin sei chu biblical perspective bible a khona Jesu pin do pin hi hung thi hi athokit hi ta mong hi ti chu seu hitan na anjwa ta san do la pastor pu ka do bangin chi bible a khon hilowa pakai Jesu thi Thodoh hi historical fact hi ti pa he na historical fact hi ti pa he tabang din muna sei thaya umam pakai Jesu hi pathin ma toy gelo pathin mai Halloween leise na zong ana hingin hitabang hin na bible a khon Halloween hitabang hin ana hingin ana thi in hung thoki ni ti hi history in secular perspective na itabang sei thai umam cholanga he historical Jesus tiding pa he cái yang chun study bang chu kana bol man point hi jong la chun ke hen kham khama nain Thodoh pa chu don bona ka pino men Jesus Christa thina dinga dead warren ani pi hi Pontius Pilate hi ama hi governor ani hi July khang chun ama hi AD 26 to 36 ki kala Jesus Christa phat lai ta hin na Jesus Christa 30 AD a chu ki khat be hin hizong le ama hi cham khat Jesus Christa hin zo wa hi thi zo wa ama hi an hingna lai tin ai history event na le chun Pontius Pilate khang la ya Jesus Christa chu an dang ti ho to sima akimoy chu Roman Emperor alo le Rome government noya amun mo na governor ho hi ti a chon ki pan sa ji wa hi to sima akimua chun Pontius Pilate Jesus Christa tha dinga cross a khat be dinga order an so pa sign and the word pa yong he a chen dalam hin ho pa hi no mo ta in society to sima akimua ai chu man Jesus Christa thiamon na nei lo chon se na nei lo mi chon se ho to criminal ho to cross a khat be dinga ama hin order aso ji jong hung hin tin chon ama chung hin azon lam a hin ho pa hi set end na a chenam pa hi lung set te in ke sai jen ipiti ki cham tele ama hi society an ki bolet hi to sima ki mu ya chun a ko pian che pem tele chun ama an thiamon na be Jesus Christa cross a khat be dinga aman phalna na pi ama wang mi pi masanga chun thiamo ka nei poitin aku chu sil jong le ama hi amena sama hin kaifa so hen lang so le dan tu thiamo lang Pharisee so lang Sadducee so jong le amo chu agong bo hin hi jong izakai final decision la chu Pontius Pilate he as Pontius Pilate hin hu a chen lama sima banga chun governor tha hong tan ama chu apan muna ko din sol ha in omin e chun man thilni ki hlanding in thu an pi win akha na chu ka tha di ni hi bam alwe nang na ki tha di ham na te pa chu order na bol hin aman amalama ki tha di pa chu an ki san zo in ya chun a chen lama chu amalama hi society an ki bol an thi hi ju even na le chun hi chu hin Jesus Christa he Bible ki hidawa jong history lekha budang dangai hi ama hi anoma mi chon se te ji Calvary cross ana thi a chole ana Thodoh ki de hi ti pa chuang chu hoita ki chi sel om kha chu hin subana jong tirkha dikan se be nom chu mi tam ta kinil na hi pem tel chun Jesus Christa athia Thodoh hi chi ka la hi ni thumal hing poi na ti pa su argument mi chom in abol na thu jong ke zai he jong le tua I ho calendar dungzwa isim le bang chu thenglo mai the hi jong le judate calendar ni khusim dan to I ho tua ni khusim dan ki bang po in ya chun judate chun angai na chun ni khu su iptc mam ten ni ha lang 6 pm ko na ajing ka 6 am chan ni ko khan ala wa hin 24 hours hi tho hin ya chun siba na le chun Thursday
นี่ละจานาจูอามันเหตุจู first day องเหตุนะกัสมันนี่หัวนะอามันนาจู first day องเหตุอาบานะFriday องเหตุไปกิตจู second day องกิตันอาบานะ Saturday องเหตุกิตันอาบานะตัว Sunday เหตุจุนนี่คูวางนี่ทุ่มวางจูทิ้งเสนเหพิจารณาตัวมีหัวเห็น argument อันบอลจอมแต่ละตัว calendar อิสิมเปาอิจุยเปาหุยจะป่าเชียสุอีเกียข้าจีวาจูนี่กูอธิงปุ้ยแต่มี argument บอลป่าวอดีตปุ่นเฮจะ Bible สิป่าเฮจุดาเตนี่กูซิมดันป่าอจุยฮีเตว่าจูเดี๋ยวก็เฮลจินักกันบอลเตจะพอมันเฮเชียมาสบายกันเห็นโดดหรอนะจูพระคายเยซูฮีอัลฮังพี่ไออินเอวาพนาหุงกิทุหิลนะข้าได้หิวังชนมีตำปินิลุงไงตัวจุดพิฮัมติละมาให้ลากาวทุ่มไม่อุมาเลยสิเห็นนะจุนตาเฮลวะนะลากาวปะทินทุกิหิลนะไม่ตะบงอาเกลจงกิจีหินหินละมาให้อันหิงมองอินรูมขังไลรูมเตะทนายไลน์อันหิงมองเอตีปาชูถ้าเบียพุทธินุ่มน่าจะกะเสียวเห็นตินนะตุนเรเวนปูกอมาหงินกระติงหิเลยสเตชันเดย์หินมังซิงตาวินอันจวบปัสเตปุนเซบังอิน Council of Nicaea กิจายาปนาจูชิมาสังอาจงสุกิมังเฮจงเลจ้าปนาจู official ตาหุงกิมังนะหุงกิมังเฮตันจะจะจูคริสเตียนเตหินคุมอาซาเฮหินมันเฮตันเฮชินมันนะฮาวะเฮตุนียอีสเตชันเดย์มันเฮอิตาบังอาคริสเตียนเตหินอิตาบังลัมพิตาไอมันเลอิทากาวินโควาดิงาขันตูมาชัลนะปะทินเตกินไอเบนาวปีนฮิดิงฮัมนังมาลุงเกลชมชาอินเซลจุนเก็บปามินเตอิจิตาสันทูอหิจิจุนจาวากษัยบังจุนตาสันกิติฮีเฮบริวบุงซอมละขันคนอาเซนมูเทโลทิลขัดอมองเอตีอภเจตนายปะทินก็ตาสันนี่อิติจูปะทินสิมุขปูบินฮิจงละมองเอตีอภเจตนายเสียหินอาศัยดอกจันจูตัวสดหินเกมโลอินี่ยหิตานอัตาสันโลจูตัวสดหินเกมโลเนโลดิ้งดามุนจังดิ้งหิตาเป็นยี่จุนตัวนี้จวลำกายปูกลอยปานใส่บังจุนไซนิซิมเห็นลังสิเห็นลังตัวหินดังหัวตาสันจะโอเสียจมหัวหินอัตาสันขัดเจหินเอหัวตาสันฮีตาสันละตาสันบางพาตาสันจงนงเป็นยองจะหินยี่จุนตัวนี้ฮิจิPentecost ไอ้โลเลตัวเนี้ยอดีตอาจจะปากายเยซูอังทอดอีสเตอร์ฮิจิมาสัง Good Friday ฮิจิ Good Friday นิโคจะว่าจนลำกายปนเห็นโดนะจนsignificance อะไรเลยเสียจงอาดาลหา IPP หอนะที่นะจนกันลงเทมอากิลังขัดจูปากายเยซูจนมีสังอาวะว่าอย่างที่ไบเบิลอากิโมอิน Mount Beatitude เห็นฮิจิ Mount Beatitude นั่นก็เขาอย่างปุยวินก็จีวินฮิจิจะห่างตะบังหินจะจูทัวกิเสียอะไรกิท้องเห็นมีสังนุเมยงจะปังยงอิสิมทาดาเลมีสังอะไรเงี้ยติเห็นยี่จนตัวเห็นมีแต่เห็นนุเมยเลยจะปังซิมโลวินติวินจง interpretation จอมเบะขัดดีเอ็นเคหอ HAOKIP หอเห็นกันกีบอลขาวินนุเมยเลยจะปังซิมโลกิตีนุเมยเลยจะปังอิสิมทาดาจงเลยตีน่ะเห็นยี่จนประเทศทั่วกิเศษเองเลยมี society เองทุกจมกะเสียสาวแบบนั้นประเทศทั่วกิเศษเองเลยไปเป๊ะเห็นอะกิบอยจีอายุจะไปเป๊ะจีพี่ผมจะว่ามันบิดจุดกิเศษอะปะกายส่วนมีสังอาบะวานะเห็นมีสังอาจุอีที่จังหวะนี่เลยงานนี่เลยจังหวะเพลงจะว่าเทียดังที่ประเทศจะให้เราลองจะฟังสิเทียหินที่ตีเกี่ยวทุกปีตลอดวินอาวาลจะไปเป๊ะสองเลยไปเป๊ะนี่โลดเอาไว้กิตีเลยก็ที่ไปเป๊ะจะคุยสายเดบาตีโดนมีแต่บอยซีเลยทีไปเป๊ะหอยบ่อยโลดด้วยเดี๋ยวจะไปเป๊ะสาวจะได้เดินสนามแต่ก็ร้อยป้างามมังเตะเห็นเสียดำไหลจนเก่งทั้งเล่นสายกตีเดที่นานๆจนเดี๋ยวจะไปเป๊ะหัวอัฐปีปนอัฐปีเป็นแต่จะมีสังอาวะป้าปะทีนฮิซาลฮิตีจุทุปีอินลาวเดี๋ยวจะดูนี่เห็นครอสหงกิเข็ดเบจุอโลเทลว่าหงกิโซลาฮิจิกระโดนดิ้งคนฮิปาเกียกคนจอนมังยตีดัดเทเลยปะเทียนฮินาจะเกลรวมสิไปห้องจะอันโนมังอโลละท่าที่ก็มาจังกิลหัดร้องยังเทนให้วังกิติมาหอนอิตาสันเทนี่ว่าทั่วกาลกายเห็นทั่วกาลกายครอสกิเข็ดเบียทีจีอาจูหูหิงจังปูวินค
cross a Jesu thi mana hu hing chang hi powin cross a Jesu thi san man luta ang sena thi san chun e that do hi ta ya thi san dal cha he the blood of Christ has cleanse us the blood of Christ has redeem us do not the cross the death of Christ not the death of Christ but the blood of Christ has saved us na ti chu igel thu video ka dejin ye chon tu nya cross a ki khen be Jesu hat chung nung pen pathin hin e ho za la hin hung to hitan hi chi thi san man tam ta wa ha chu satan nei no ya am ho chu thai lo wa wan tham zol langa hung jam do wa le sit hi ki thing a ki ti he it's a visionary hon tam ta pa tu ni hin e ju te he pathin ta san thu dol tham khat ga sei saw jep nang ken nong na ga le na hun Christianity hung ki pat to sim hi kaloi nu hin the coming of Christianity to Manipur anasunin tun ama wang adam tapon hizong le hi che sut ba na hun Nagaland context sa kavian a hi le pumul hau hu thom song hi e ho Thodoh Kuki speaking group masa pe na inewin ama hu ke ho Nagaland na Naga Hills a henima aping henima ako na hung ki sele na Kohima to Nagaland capital state capital ako baptized sanga 1908 ko mabaptize sang ay ong krol dunga missionary teacher ana chia hoy lang lang American Baptist an man chawa e ho society ngul how thom song ama sa pe na he na hin henima ako Nagaland ako na hin ama he jing na yong so to ding aki wong na he ting Nagaland ako na ping ma pa se khulet sing son yong hi kaloi nu to ama hin khotisim biography kana sun hanin ahin ama hin Nagaland ako na ping hin pathin Thodoh la hongin MBC ang first secretary ahin Manipur Baptist Convention na secretary masapen ahin ordain masapen jong ahin ama ako na baptize jong Amy Society alui pen ipalun kimte ho pa ho ngamte ho adang ho ama ako na kailoi nu yong aman baptize ordain na bol hen hitabang chun mi masa ho he ho langa inewin ting le Nagaland akhun putong ngul pu hang sing hi evangelist pa hin tening ho zeleng ho mili baptize bolin intuma ho an bolin ti chun mi tam ta zeleng ho baptize bol zeleng ho yang Christian ho hi ka e ho za le hin ye chun tu ni hin ama ho thum he jing na chuna ga le na hin to agon akini jin a hin lang ho na ka vet le ke Nagaland na kon hin ting khatpa tu chun Assam kon hin tin Burma kon hin tin Mizoram kon yong Chin Hills akon yong le ibon cha ba su pi khat hi win inam song wa pathin hung hlun na hi igela hi le ama sa pe na ka akhul le Mizoram te ahibin Mizoram te hi 1899 na hita ben he 1899 ko ma Christian an hibin chibanin Chin Hills ahin mi pute ho wai phe ho hi 1904 ko ma Christian an hita ben he e ho hi pungul how to TBA 10 Padikai chan alim sem win centenary ang mang win baptism ko him baptize abon ni kho cha mang win 1908 ko machun 2008 ko machun centenary amang tawin he hitabang chun inam song wa he kavet le mizote number 1 ahin number 2 zu wai phe te ahin number 3 chu e ho Thodoh Kuki speaking group iti di ham ho chang win pathin ka thang ba he ye jan tu nia ise athopi pen chu wa hun he tu ni hin wa hi pakai Yesu chu wa noi wa ka hi ati hin tunin wa pa chu cross am ki khen be abana choldo ni azing chu choldo ni hin tingle atho kit ni hin Easter ni hi hapta kipat ni masapen ni zing ka he first day of the week he Magdalene Mary te hol hana achiu khu ye chun Sunday hi the first day of the week ti chu dictionary hon asunwin Bible nyong ale in class 4 5 student ho yang kisei pi le hapta ki pat ni masa pen ni chu le Sunday hi le choldo ni chu Saturday chu hi ti chu clear ta chapang khan agel ha the he ama bo chu Saturday ni chu choldo ni hi ti chu wan no in Bible in proof able pi tawin ke ho pastor ho hen lang Bible simjau sen choldo ni chun Jesu Christa choldo in hi chu choldo ni pathin yang wan no le set sem ti la kon sim pat ni le sem ni gan sem ni mi sem ni tawang chan ni wang pathin ni ge ti choldo ni a choldo in hi chini khu Genesis ai mu bang win sanctify abol in hi pathe abo in he choldo ni kiti hi pathin pathe abo a Israel te khun hi chini hi le light Friday ni ha ako light atha ha yong la Saturday ni ko gal kai sa wa next Sunday ni ting lo atha
จนอิสราเอลเตเห็นเขาแต่อินจอลโดนีอันนี้เดวินอันนี้เลยตัวเนี้ยจอลโดนีอันนี้จีจนมันจะยองจอยโลวาตาจะองว่าเฮเลปาเลสไตน์ฮอนอันโอคมจีวินจอลโดนีติงเลมีตั้มตะกิทุเทลว่าอัฐจีวินเฮเลอะพาร์ลิเมนต์คนพาสบอลินอิสราเอลเตหูตัวเฮมีปาขันินพิสตอลขัดกิปูดิฮันมันจะขัดอาจีอาจารย์ดิเฟนซ์บอลเทนลิงกิปูตาวินเยรูซาเล็มเห็นจนตัวเนี้ยเฮทอคิดนี้กิตีฮีหอดิ่งคริสเตียนหอเห็นลังแต่สันจาติหอยังวันนี้เลยเสร็จปุ๊บปีดิ่งฮีทอคิดนี้ฮีหอดิ่งอิโลปีนาวฮิจิฮีอิตาสันนาวอภัพเจ็ดนะจ๊ะฮิจิฮีโลฮิเลอิตาสันฮีอัทอนฮิดะฮิจิจนเห็นตัวนี้อิสราเอลเตฮีประเทศนำเดเห็นเตฮิจิจนนำเดเห็นเตละเห็นประเทศอามันจะหอจะพาดผ่านเห็นเป็นยิสุคริสต์ยังอิจุดาเตละหงเปงินยิสุคริสต์ยังตัวนี้เห็นหอดิ่งจิงกาดิลาจานฮิตัวนี้ไอ้ตาหิงจิงฮิจงเลยหอดิ่งเลี้ยงป่าจงฮิตันยี่จนตัวนี้ตาสันจัดเห็นอีที่ลาดิวฮัมทีเลยยี่จีตาสันปากายยิสุฮิเลยเสนาหงอาโลปินหอตั้มปีไบเบิลเอวิเดนซ์มูวินเตียงเลยครอสอากิเกตเบียนยังกอลกอทายงมิตามูเทมอเมนเอวิเดนซ์อเมนเกตซิมานิโฮนาอัตาวนะฮอดิจอยงจุกัจจีวินไอ้เจ้าเราจะอลิมอาเซียมวินฮิติตบังจะ all nation church ของอเมริกาสมานิโฮนะจนยี่จนตัวนี้หินตาสันจัดเห็น evidence โซจูมินามูเททำท่าเทนที่ไอเลยช่วยเสียงโซเกียไบเบิลกิสุนหอบังไอโซเกียอิสราเอลกิติสกำเนียวจ่าหินไอวังประเทศพัทเทโบนำหินกำไลลุงเป็นจงหินยี่จนนำเจ้าเสียงจงตัวนี้หิอิสราเอลเตหิอิจันยามขันนะตาสันโลหอไอโลเลยใจนักเตะฮัมรัสเซียเตะฮัมประเทศหินซิงประเทศโฮโลหอหินอดีตอาจูอิสราเอลเตหิอามูสินวะอิสราเอลเตตาสันอิสราเอลตาสันจุดาจิมนังหอหินเต็งเลยหอคริสเตียนหอหินตัวเนี้ยคริสเตียนหอโดจะดังให้ปนสตันนุงจุยหอหิเยซูลุงซุงให้คริสตาเจนนี่งาประเทศเจนนี่งากิเสียมหินเยซูคริสตาละก็เจนอะหิเลยขัดป่าจุลุงหังนี่มองหินยิสุคริสต์จะอัมโลอัลขัดปาจะคิดได้เห็นยิสุอิลุงสุงให้อากมาเทโลมีขัดจะปกายนิสุยองฮิเทโลไอสันเลสายงอวดเลวดเจงให้ยิสุตุนินตาสันจัดเห็นอดีอินอีสเตอร์เลกูดฟรายเดย์จัลเห็นประเทศนี้ไอพัดเทโบน่าสุมิลหอยไอปนตัวยังขังหงดิ่งหอยเซเบนอะไรเดียวอาศัยเซว่าอันตาสันดิ่งเลยฮิสโฮไบเบิลองกิสุนโฮกับปูนกับปานพาสเซอร์พาสเซอร์กิสุนโฮที่จึงมีเหตุจนตาสันหงกิเบลับเทียตาสันน่าเด็ดตาจุหิงเทเลยเสียจงโขลจินให้ใจเดียวเห็นพัดขัดเลยอีที่อิดหามังกิเทติปตัวนี้ยังไม่เทจริงยี่จนฮิจิกิใจนี่เตียงตูนสอนหินเกมโลนี่เดียวปากไก่ก็ไม่เลี้ยงเท่าดีไอ้ยังจิงป้าเด็กมุตุกิดเดียวเฮจิจนตัวเนี้ยเป็นลิสต์ขัดนาปันนี่ละคำสั่งนาเห็น evidence หอยังตั้มตามินติงเลยถ้าเกามิดนาเฮถึงเจ้าเสียง clear ตาประเทศเอมูสะจีวินเอาเวลาประเทศกระทั่งไว้เฮประเทศนี้ประเทศโบเห็นกี่ป่ามินในหินใส่หัวจุกสิจัดทุบอินตัวอินอาชัยลำจงหุ่งหิตาอินภาษาไทยลำก็มาหินตรงอินกระทิงเจสุทอดโคนะ the necessity of resurrection and the goal of resurrection, the fruit of resurrection. Jesu thodo akho na hole, a thodo na ga ho nang ma ngai danin. Chom cha in sai le chun ki pa mente. Ame phar ka mo thai ke jen. Jesu thodo akho dan chu tunin thodo da han nang la ipathen ho ipau hi pathen thlem chu hi kha thai hi. Ala Bible Genesis bung thum chang som la ngai wa na hi la mihim tenin pathin thu na pal ke ja ming amani chi hla yo si chon sei gi simna wa khu pathinin ei hu do nom naw la chula limlam yalba sim acha te hu do na dinga to gon chu Genesis bung thum chang som la nga proto evangelium gi tin la khan ke panta ya cha kho dan chu tunin thodo ni umda nang la simtila pathin thilgon jang chu lo samding chula tune ta sano yang hi ta san di lo hi khathe ti akhat na ga sei do no men chang la aga aphat chom no ho hi tam ta sei thei chum nyong la ni la thumung seng ga ting aphat chom na aga chu pe ham akhat na Jesu ama ta pathin cha pa hi na pa
phot chin na agal zona chu aga phat chum na khat chu hin chikiu che hipon tunia ita sano ta san hon ta san akiben le ita san na pau ithi pi ngam zo naw chele ita san na pau tha kang lowa pan illa ngam na pau hi chang hi aga khat chu hin chang le ikinap naw yang hi kinap nei pau Jesu Christa pathin cho kinap nei na i nei pau hi chi hi a hing jing thi ti nei lo mon mang thei lo chi a hing jing kinap na hi ta san cha te adingin aga doin hia chu ita sano ji pham da leisit ka ta sa hi thijong le leisin na mon mang jong le Jesu Christa thiani thumjawa thodo pa pathin di ta pa ka nei kha ji chun thiang lang ka hinding hi ti ton sot hin na kinap na nei paw yang hi aga len pen he ti chu acham lam pe na ka hin don but no me ki pa me na Jesu Thodoh a kho dan ho le chawa ko na ki hil na thei ho nain se ho zo se ki pa thu ken sein a chaina pending in pasale le na dong in ka thing Jesu Thodoh he seizing bangun hin mang zingun na tile cha akuna he tabanga he ho he ikihil theu ham Jesu Thodoh akuna he ikihil na theu pi ham theological reflection on the resurrection ti chungchang ka neu chkhan sei le chun ki pa minte Amen. Christian tia dinga Jesu Christa lana kona Thodoh pa he foundation thupi ta kha chu he hichi loitin halong se an se thona in hichi Jesu Christa lana kona he tholo hila so sa po chun ita san naw jong mo se he ding ti he teng le pathin thu hil hang leo jong he mo se he de ti he asijum piong le ni khu kinin a hi ni khu ki mang amin pa hi pagan ai level pre Christian goddess istal tin ki mang ma jong le amin pa chu im wo he la adopted an ki bol a hi hiang le chepa chu amin chu thu pi hi poin hichini khu a pathian I ho pa adi pathian I ho pa azoba pasar pan se mong so ta san ta I ho the pa chu e thil poi mo he tu ma ba na jong hin I ba nai le ni khu kinin he tamin Christmas ang umin ba na Good Friday Palm Sunday chu le hobung chom choma Father's Day ai la wal nu te ni khu cha te ni khu na ni khu tam pi hi am su occasion hizong like zo se la Christian te adinga kum kha sunga ni khu ki mangla dinga hi ke man important ka pi hi Easter Sunday hi pi jam te le hichi ni khu a him nasata a point khat na ka se do nom spam te le chen Christa thoki na hin cross a hung thi Jesu Christa aha satna abuin hozo se chu alol hin sa hi ta so le it's on sit hozo se jong he chi thokit na a ko na hi ngai dam chang he tawen so point khat na ga se do no men so le ani na chun Jesu Christa hana ko na a tho do hi ai tia gal zone hin kho hin he di huita chi na chunga ga zone na han khu kyu hi lo wa chi han khu khalang pe chan ge yang chu ta banga chin gal zona gol zona pa hi ap o he tan lo pi ka sale jeng na chule athum na chun hi chi thoki na hi pakai ma nga thiem I chan na diu hin justify I the na diu na pakai ma sanga ta bang thiem I chan the na diu kha chu he chule aba na chun hi chi thoki na ko na hin Christa to Christian te hi kipum khatna unity hi api he ta so le aba na chen hi che thokit na Jesu Christa hana ko na atho do hi ipi apu fam te le chen thulun do ya pathin thu mhozo se hi pathin thu momong hi ti Jesu Christa hana ko na atho do hi na proof of all hi job lama ase na ho ating le Isaiah 53 ase na ho so bana jong
Psalm 16 na sin ho abon cha chu agui lu na kha jong hin ye chun pathin thu Bible hi pathin thu momong a hi ti ba chu je Jesu Christa hana ko na thodo pa na proof of ball he tiong ga se do no me aban kina Jesu Christa a tho kit hi lo pi na di kha chu lagau thing ikipi o he tem tu lai hi hobung sungin lagau kit hi awa mama zengin mi hozo sin lagau mi ti yel sangwin yel khovin ama bang chu lagau thing hi iti chan de ham ala lagau thing is na poi mo ham te ba chu yel to pi po wen hi jong le thoki na pa wang chun Jesu Christa thoki na pa wang chun ta san cha te zo si hi lagau thing a pi hi tai te pa chu apoin ka ga habia nomen chubana Jesu Christa hana ko na thodo hi ni khu khat ting le e ho zo si jong hi ata san cha te zo se jong hi ama bangai thoki ting hi ve te hi aga se do nomen chu le chi thoki na hin a che ne pe na point ka pi nom che pem te le chon phan a thu tan na ding hi final judgment hi chi judgment pa hi jat nya sei thi hin judgment chu chi chom chum na ma jong le hi jong le he the dinga ka se nom chu hi judgment pa hi meeting te thu tan na omen mi chom se te thu tan na omen meeting te thu tan na pa chu be ma thu tan na ki ti hi pa chu lalu khu ki hop na he na kwe chu ni ta banga chu lalu khu asan lo di ham ti thu hi bo ben ama wang mi chom se te thu tan na pa hi lal to na bang lal to na ka nga thu ki tan ding hi hi pa chu chi thoki na ko na hi cho se hung do hi ti pa chu ka se do no min ti chu ai significance na chu impact pa thoki na impact pa chu chom cha kan se do no min ke pa a hi le a China pending in chom cha na e khat mi pi ho is Sunday hin man to eu to kil hona mi pi ho itil khona no mo e pi mam chom cha in sei la han ki pa min te til khona ninga ka dei chu pakai su bang chun ke chi ta in asin hi chi athi ding ge Good Friday iman diu zana chun pakai an jon na iti bin hi chi hi ana bol jing ke ma ne het jing na divin hi chi kata sa hi ke la win lang ne bin tin chang hla he bal bal homin ting le hi chi kathi san hi don win ti ati in hi chi ne gel do jing na divin ati in hi chi hi ka vet na hi le tu ni ho society a hin hobung ke wai hom sa ho Presbyterian ham alo Catholic ham alo la dang ho group ho hin abang in ni si in yong abolin e ho jong hin hi chi hi aman atho gen the na ho e hon igel do wa e hin kho wa hi po do wa e ho jong hi thep tha lo ilunga ta che lo ni nga chi hin bol jing ti pa wang hi a hi the lo ho bung tin hin masanga chu thakana khat ve ham gum khana khat ve ham in a bol yong le gang thim deu hen ki bol the jing le chi ki til khon na Jesus Hebrew le ka sun pa khon asin ta asan nan ra da lon di na nong ta che long na dingin tu ni ki ti phar lai se nang ho khat la khat ki til kho to jing na tin mi hem ki ti hi ki til khawa ha the hin til kho le hela jong chu thada the hin ye chu mi hem ki ti hi pathian jong pa cha lom thangwa lom hin I thangwa le ki pa hin I thangwa lo wa le ama yong chu thangwa lom wa cha lom hin pa chu isu phrit lo ji chun akipa na chunga cha thom de he ye chun thangwa jing pumin awa chai jing pumin e bol lo se yong I to lo se ne jong le don yong la ama lo pina gel do tin thangwa ki ti hi a hin che ji chu ka ha he thim pun thangwa ki ti chu pa cha ti dam long dam ong ti dam khat che hin ye chun pathian he nga ilung dam na ilung lai na bu ne di ti yong pa kai ne pi ka ki po ai ti yong chu pathian ki po a hin e don jong le ne cho lo se ki til khon ni ki bol jam jing the hin nang teng le sei bang chun ho bunga mo po thau langa mo po hon jong e til khon the di lam pi chu ho bung ho hin gang deu zep min ho bunga hin an theng zon na yong ki ne jing ji le ki til kho dham ti pakai mina ka de san khat ga se ke pa amen an thing zon na chu le lam khana chu ki til kho na hi tia chu ngai tu dan khat chu na sei hin na tabanga jong chu gel thei din mun khat jong chu hin
ai le pa satenil kin ko se nom chu ni khu ki mang hi impact na sta di pai pha ka sai bol mai mi hi ding hi loading ating la ni khu jong chu ni mai mi jong hindi loading ating le thu sim sei mai mi hi ding lobin ama wang chini khu imana ko na chu e ya dinga ichana chu kal sang ise the dam at iting le ichana chu ya dinga phat chum na thiai man do thei ding ham te pa chu ha ta focus boarding kan dei sem hi chi to kilhon na chen tu chung Easter Sunday ya kalung thim tong kha hi Thomas testimony a hi Thomas hi even na le chen Jesu Christa thana ko na Thodoh hin ase ju ti dang hong ko ma hin anikela in hi jong le Thomas lo ka anikela a hi chun ama hi anum point hi jong le ama chun ache ne ke in ta sal na akon chum ta san hai an nei thin akhut na thi kil maha ka thama chule ana tenga ki sun ho ka khona ka thama ting la kyang jong thi kilam ama ho do si chu ka tham lo ka sen ta san pong e ti he hin na he jong le zone 2024 to 29 sungai bana le chun gospel zone chahim okay Jesu Christian jong hoi ta chan ama ko ma chun kila te bon chan aman adiman chule ange dung ni chun atham sa so occasion hi chi a Thomas reaction pa he hoi ka sama ma jengin kapakai kapathin hi tia hit ta bang reaction pi do the pa hit ta bang testimony ni ani pa hit ta bang hin i hon jong hin ki mang thi le ti he pha ka sama ma jengin IHPM ti le chen Thomas hi ama jong hin anata san lo ama bang chu masang laya ti tau tin Jesu te khanga thokit na ni khu manghola alo hing pe hin te ti ke ma ta san kha chu hen adang dang ho chun anata san thona min ti hi jong ama ta san na pa hi Bible a hoi ta reflectable la hin Petrol ta san jong reflectable po in adang dang John ho hin jong le Thomas ata san na pa all diwa ta san na ani hinama jong le ama ta san na pa hi je pa hi Bible ni na sa reflectable pa hi kapakai le kapathi na da man testimony shareable the pa hitabang i hon jong ni hu i man teng hin phat chom la gaulam spiritual impact karal ha gaulam significant dam ni ka chuna ga ki mang thile ti hi ke ma ngai dan kha chu hin hi chi aman hitabang testimony ania ko na hi ama India gamjinga jong missionary adinga hung a hen ya chen azon lam a hin hu hi Chennai mun St Thomas Mount na hin 3 July AD 72 kum chun ting chan kholien om tan hi chan ge aman martyr a chan theina pa chu thokit na ni khu a aman kapakai kapathi ti a hita bang man testimony share alo le ta bang hin khu ani thi hi ya chu hi chan ge a hi martyr chen ge hin khu ke chaya ama hin khu thu sem hi tu chan ge India dinga jong Indian Christianity adinga jong haimil thei lo kan hi ti hi ka si share ka ga bo do nom hin tin ya chan apa chom te in mang te man me mi hilovin ema thagau adinga apa chom thei ta a mana halna thei ta amana ating la activity chom choma pu do thim jong pu do thi a creative ta body pa he ke ma ngai dan kha join ki pa men ai le pa sa khailam in jong na ngai dan chom chakhat in hin sei le chun ki pa men ta phala chai la lam he ta ke ma gyaldan ngai to tam tam jong le chi Easter Sunday imano hi alhang pia ita san nau thu dat na neu te ti ka sei no me to Jesu Christa nung izui nawa Petrol bang chun gal kang in zui po te ti ka sei do Petrol bang chu na thi na ka thi ding tia sei pa chu a ni ve khon ma sanga apa kai chu ni ve sei la ma a thu gan the no thimpu ai lo le pilat ho ang da ki he hong cha mi ta moi wanga chu hin khu phal nga ma azui lo kha cha ki moi na
hi chun gal kang a gal ve tho in azui jen pulanga Jesu melma hoto me kyai khomin a pathin chu gal kang azui jen ala ahin ko ki khela thusim chu thu chom hela I pathin he gal kang azui po hitin ho ta tan ho hitin Bible a sei kalwalin mihing lungsu to ngai to a ei ma gela Bible thu ei ma dei ta pui kon ti hong bol po hitin ta san na ta ta enjoy hote yi chu tunia Easter Sunday mano a thia thodo pa he wa noi chon set nang la ke chon set that do a hu do a hung tho pa he zon bung thum chang som lu gup nan se banga a yi chu pathin hin banga he wa noi ngai lu na hin ku hi yong la ta san chu mang tha lo wa ton son hin kim lo nei na dinga a cha pa chang khat pi tun a cha pa chang khat ton son a hin na thei deu ton son na ama to chen khom na thei deu ai pi pau hi ta san na di tan ta san o hitin gal kang in zui lovin ama sunga cheng o te ti hi a chai na a thu khum khana a til kho na kan sei he ka ke pe ke pam le zengin na tuni ke holim now hi chan chu hi tan tin tuni impact tv Kuki channel anangai zo si tunia ki sei do ho zo si e ho zo si ding in pathin in phathai bu pi han ke pai